Zamislite civilizaciju staru 8000 godina, koja je imala razvijenu umetnost, gradove i, pazite sad, možda čak i pismo pre Sumera. Da li je moguće da se prvo pismo na svetu nije pojavilo u Mesopotamiji, već ovdje, na Balkanu? Upoznajte vinčansku civilizaciju, jednu od najvećih misterija praistorije. Vinčanska kultura se razvijala između 5700. i 4500. godine pre nove ere, duž Dunava, na teritoriji današnje Srbije, Rumunije, Bugarske. Imali su planski građene kuće, peći, kanalizaciju, alat od bakra, što je neverovatno za to doba, ali ono što najviše zbunjuje arheologe širom sveta jeste njihovo pismo. Ili bar nešto što liči na pismo. Na brojnim glinenim pločicama, figurama i posudama pronađeni su urezani znakovi, linije, troglovi, krugovi, spirale, više od 700 različitih simbola. Neki su jednostavni, neki veoma kompleksni i izgledaju jezivo slično pismima koja su nastala tek hiljadama godina kasnije. Zbog toga se postavlja pitanje, da li su Vinčanci zapravo imali pismo? Argumenti za pismo, simboli se ponavljaju u istim obrascima. Prisustvo rečenica, nizova znakova. Veze sa kasnijim pismima, poput linearnog A i B. Ali argumenti protiv kažu, nema dovoljno znakova da se nazove kompleksno pismo. Ne znamo značenje simbola, možda su samo ritualni. Ne postoji Rosetta Stone za njih. Znači, dilema ostaje. Je li to pismo ili umetnost? Sumerci su razvili klinasto pismo oko 3200. godine pre nove ere, što je 2000 godina nakon vrhunca Vinče. Vinčanske glinene tablice iz Tordosa i Grnčarice su datirane između 5300. i 4500. godine pre nove ere. Ako su to zaista pisani tragovi, to znači da je Vinča kolevka pismenosti. Ali, zbog nedostatka direktnih prevoda, to i dalje nije zvanično priznato. Neki srpski i evropski arheolozi, poput Radivoja Pešića, tvrdili su da su simboli fonetski znakovi, da označavaju glasove, reči. Strani naučnici su skeptični. Kažu da su to možda samo simboli moći, religije, identiteta. Ali jedno je sigurno, vinčanska civilizacija bila je visoko razvijena i ispred svog vremena. Da li vinčansko pismo dokazuje da je Balkan kolevka evropske civilizacije? Ili je to samo još jedna zagonetka iz prošlosti koju nikada nećemo do kraja odgonetnuti? Jedno je jasno. Istorija kakvu poznajemo možda je samo vrh ledenog brega. Zapratite me za još misterioznih priča iz zaboravljene prošlosti. I recite u komentarima, da li vi mislite da su Vinčanci zaista imali pismo? Obavezno zapratite profil za više ovakvih videa.